Lengingakusho ngingabonga nje kusponsor. Kubonga kwethu kusponsor ngoba bangagcine. Phinze abuya phinza sitha sponshorise phinze sichubeke siyembili. Lengingakusho ku Apocalypse ongisaya kodlala nabo. Utawusetshenzwa ngicela abalungisa. Kusetshenzwe kudlale. Kutawusetshenzwa mbamba futhi. Phinze ngibonge phinze nabaphathi bami emuva. Asikakhona futhi kudlala kahle ku league. Bengathi bekubhetha ngathi sifuna ka B kodwa sikhonile kulungisa sangayi ka B. Lengakucela kubalandzeli beManikiniki Rangers sicela kusibonke baphelele ngetinkani tabo. Ngiyathembisa ukuthi ngidawuhamba nayo le knockout yemalayinini.